cyiza karaza kuragira ngo hari imyaka 8 usigaranye se 8 oya ni myinshi imyaka gose 8 ni myinshi ntawamenya yonarenga cyangwa reka bikaba kwiyatura ayo magambo oya nyine narimvuze ngo ntawamenya twabonye bamuvuga butumwa ko yavuze ngo umuhungu wese ugira amasoso ngo witegure uruhara kandi utarashaka oya urya mugabo wa mukozi w'Imana ujya muhungu azasetse kandi ngo naho ngahega imyaka 8 si myinshi ni myinshi nizo naringiye kuvuga zoba cyangwa nejo cyangwa nava hano mukamubona nyine biraba yindi mpano kandi mutazi ngahe tubwire mwe mwamenye iyakabumbu ariko iyindi mpano nagiraga ngira impano yo kuvuza ingoma bimwe biteye ubwoba ni ukuvuga ngo uyu mugabo arabizi ni ukuvuga ngo senti zitaraza hariya mu nkambi y'ubwagiriza nene narabaye ibafure na baze na pade iyo ni hakika ya Mungu ninjiraga ni ukuvuga ngo nakaza ninjira mu ikanisa bakame basa n'ababonye Moses muraho neza bakunzi bambanguka TV show murakomeye mwese aho muherereye natwe aho duherereye ni amahoro turashima Imana abagwayi mwihangane murakira n'abameze neza muze dushima Imana dushimiye abantu bagumye kudukurikirana turabiyegereje kandi musubire mugaruke twe biza bitugora tugira utuzi twinshi nikako novuga bamwe umwabonetse uwundi taboneke urumva biza bitugora kuza hano hanyuma uyu munsi dufite abashitsi aba bantu baragoye kubona cyane baratugoye bimwe biheka ngira ngo tugize ukwezi twaye tubashaka ariko uyu munsi twabafatishije turabiyegereje mwegere Mbanguka TV show ngaho yegereza abantu nawe muraho neza abakunzi bambanguka TV show aho muherereye mwese nyizere ko ibintu ari sawa aho mugiye muherereye mwese haba uyu munsi twagarutse twari tumaze iminsi tudakora kubera nyine twari turi mu bintu byinshi nyine bitugoye ariko uyu munsi twagarutse rero kandi twabazaniye abatumirwa badasanzwe naho twari tumaze iminsi tudakora ariko uyu munsi ewandi turabatamwe ibintu mu byitege kandi biraba bimeze neza reka gira twiyegereze abashitsi bacu abatumirwa bacu arabakunzi bambanka TV show babazi nabandi batabazi rero niba twibwire kugira endeni kugira gira tuje mu kiganiro cacu karibu batumirwa bacu murakoze cyane twishimiye kwisanga hano kuri Mbanguka TV show amazina nk'ibisanzwe abantu benshi banzi kujya honorable ariko iryo ni izina Neyise iryo naryo ni ryahe ko ntajyo tuzi iryo ni izina Neyise vuba hande iramara igihe kirekire ngo kandi ngo ni gute ejo undi yari monkire wampamagaye ari muri Amerika ariko yagiye iryo zina atararimenye arambwira ati bite muyomba ati twaragiye musigara mu baba honorable nanya ngagira jumve ndabwira ati sasa muyomba inoga ibintu byarakomeye umuntu ari mukubyuka akabyukana akazina andi makuru ariko amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Mahigwe korera ku rukuta rwa Zaburi yanje Zaburi yacu Zaburi yanje Zaburi yawe ni yanje ariko nawe ufite yawe bene yaravuze ngo Zaburi yanje niyo ndirimba ntabwo kiririmba ya Dawidi nayo makuru nuko kwibwira abantu Bambanguka TV show kandi twishimiye kwisanga hano nubwo byabanje kugoraho turatinda ariko nizashuguri zashugura no mihandare zashuguri abantu cyane kandi gano batandukanye ni wacu twawuziriye ahangaha uzubyuka ukamubwira gahunda igufasha habe niyi ngiyi simwe mubonye kuko kera na ari ukuntu sasta narimaze kuzishiramo hahita zindi gahunda yo kusha ahandi hantu ngo nsura abandi bera ariko biza nko guhindukamo nayo makuru zagenze neza ko aho hantu bitakunze kugira natwe ugaragare hano twiyegereze uwundi muvuga butumwa wacu ni bari muvuga butumwa mutumirwa mushasha ahagaze neza hano hantu
murakoze cyane abantu bagwaye za gripe muratwihanganira rwose. Tubanje gushima Imana yatwemereye kuba muri kino kibanza. Imana ihabwa icubahiro. Buri kintu cyose buriya no gushira Imana imbere kuko Imana idahari ntaco shoboka cyane. Ku mazina banyita Ndamimfura Merci. Turi hano muri uno mugoroba twasuye Nyambanguka TV show. Banguka TV show. Sinzi iryo zino kuntu yarigize ariko ni mu gisagara bari mu kugenda bakuraho utuntu n'utundi utuvoyere n'utu alphabe bakagenda bahina utuntu. Ariko turi hano muri uno mugoroba kugira ngo tuganire n'abantu bose. Murakoze cyane. Sawa, abatumirwa bacu bagize neza kwivuga, and then tugiye kwinjira mu kiganiro kandi muze nyabuna, kandi bari bamaze iminsi bambwira ati dushaka abashitsi bari special, so ko Abongereza bazavuga. None gananje yaragerageje kandi yambazanira abantu beza bahagaze neza hano muri iki gisagara. Oya abantu bazareba ngo abantu bazareba amatambami, ngo abantu bazareba amatambami. Noneho titwohuza aha muri kuri 100%, ari ukuntu bazavuga ngo ni 80%, ariko ni 100%. Rero twazanye abatumirwa b'abaririmbyi kuko ngira ngo murabazi, n'abandi nabavuga butumwa. Uzubwiriza neza Mahigwe kuririmba azaririmba, akabwiriza azagarikira, we washoboye amafuta yose no gucuranga. Yarashoboye byose. Tantu no sanga piano ngo namanireba buke. Urabizi gusa. Tantu no isanga ngo nirebe buke. Numenya kuyatsa. Abe no gupanga amaboko ntivyo ngo. Aho ni sawa. N'uyu gawacu ganti yoroshe. Noneho arukunda aherukaga no kubwiriza, so kubwiriza uheruka kubwiriza, arabwiriza amarara hagarikira. Noneho ari yindi mpano hawe muri iyi minsi yo gukina kabumbu. Iyo mpano yaje giheke. Iyo ngiyo no kuvuga ngo kera noneho umuhungu umwe yigeze kuva ino i Burundi azamutsirira mu Ibogobogo, ashike asanga aho hariho turno, baramubaza ese uzukina kuri kangahe? Aje gusubiza abantu yamabwira ngo uti tangiye kuririmba, natangiye nkiri mutoya. No kuvuga natangiye nkiri mutoya, nigishije za drama. None waruzi gutamba drama? Apana muri iryo jwi. No kuvuga ngo jewe ndayizi cyane drama bijya byuko. Ndabizi gose, nabaye umwarimu wayo, nakaza nigisha abana kubyina drama. None wewe ngaho drama ngaho bakanaririmba drama. Drama no kubyina. Ego. Hanyuma twagiraga n'ayandi makorari ya za Musingi, niko kera bakaza bazita. Izo ngizo niho twagiye dutangiriramo kuririmba. None impano yo kuririmba no kuvuga wowe wayitangiye kuri mutoya, ngaho ubzinye drama, ngaho nabaye na conducteur. Wari uri mukuru cyangwe muri korari ya Musingi? None ico gihe twaririmbaga nari umuririmbyi kimwe n'abandi. Ego. Impano yari itaraseruka. Iseruka nka ariko no kuvuga ngo nagiraga iyindi mpano kandi mutazi. Ngaho itubwire. Mwe mwamenye iy'akabumbu, ariko iyindi mpano nagiraga. Ngira impano yo kuvuza ingoma bimwe biteye ubwoba. No kuvuga ngo uyu mugabo arabizi. No kuvuga ngo senti zitaraza hariya mu nkambi y'Ubwagiriza. Narabaye ibafure na base na pade. Iyo ni hakika ya Mungu. Ninjiraga no kuvuga ngo nakaza ninjira mu ikanisa.
bakame basa n'ababonye Moses ni muri Moses gani ugezweho yimini iyo kayinjiye gatatu no vuze Moses yatarabega pastor wigisha yaravuzega ngo ese ngo ni gute ngo kidada ngo ni karevera ngo w'iryo kanisa ngo ni gute ngo revera w'iryo kanisa ngo yoshika ngo akicara inyuma ngo ntimwumve uko ngo bakristo ngo bahindukiye bakamureba bogira ubwoba bo kwibaza ibintu byinshi none nawe wasibye cyangwa wicaye inyuma bakaza nukuvuga ngo nubwo amateraniro yabaga yuzuye narinjira nukuvuga ngo navuze Moses kubera ko byanjemo nyine n'umucuranzi kimwe n'abandi bose nabakidada nabande nabamugisha nabakwizera ni benshi sana ya kwizera Aimable nukuvuga ngo birindwa Papa Brave nukuvuga ngo kara nukuvuga ngo ndanamusuhuje cyane yego nukuvuga ngo ninjiraga mu materaniro bagasa n'ababonye umucuranzi wa senti kandi senti zabagaho nukuvuga ngo nafata ingoma gutya n'ubu nyine muyiza nano noyivuza gutya mu gatara nuko naho ababembe biwacu bakazakubita ingoma ariko ndayivye n'ukuri kw'Imana tukayumva turi muri Kabembe baye bayikubitira mu gahana kiwabo kabaga hakurya uciye kuri Mbunda mu gatambika guke babaga nko hakurya gutya ariko bakubita ingoma tukayumva kandi bakazakubita umukunga hari ukuntu ahubwo abazi ukubita ingoma baza ingoma imwe mukayikubita muri nka batatu umwe akagera kantu kamwe akubita undi agakubita kandi undi akandi ariko mukadukubitira kimwe icarimwe ibyo ngibyo gakura bimbwira kandi ari jewe nyira woze ubikubita icarimwe ndabizi ibyo ndabizi nukuvuga ngo ibyo ngibyo ndabizi cyane ibyo ngibyo twigeze kugakora ubu nyine ego abe na n'ubu nyine muzamugira se ngo ingoma ahantu ibyuma byagiye biza nyuma ariko ahantu amateraniro twoyasanga tugasanga atabyuma bihari twokoresha ingoma ingoma ni nziza kandi abantu ni nziza kabisa oyaye buriya ari ingoma idahari yego ari igitaramo duherutse gukora cyiza cy'ingoma cyari kimeze neza kabisa buraca neza ta senti yageze muri icyo gitaramo n'amatara ntayo arobe n'akagatara karara nibyo nari mvuze twatangiye tukiri batoya muri no mpano Imana yaduhaye Imana itugirira neza aho tugeze hose nuvuga ngo turashimira Uwiteka kandi niyo yonyine gusa yabikoze niyo yo kwizegwa buriya ari umuntu uzuja kuvuga akavuga ngo ntabwo ndagera ngo ahakomeye yewe reka kwigaya reka kwisuzugura nukuvuga ngo ahuri niho Imana yagushize kandi hari n'undi muntu ukeneye kugera aho ngaho uri nukuvuga ngo ahantu tugeze mu by'ukuri turabikesha Imana kandi turabikesha n'abantu bumva ibyo dukora kuko iyo Imana iguhaye ikintu ukagikora ukabona ufite abantu batanu bari kukumva bakakubwira ngo mu by'ukuri ibyo ukora turabyumva kandi ari ico biduheza ari ico bitwubakira mu buzima mu by'ukuri ico ni ikintu kiba gikomeye nuko none se ari indirimbo zawe wowe ufite cyangwa n'iziriya izi nyine z'abandi nyine ukoresha murakoze cyane ico kibazo ni cyiza nigeze kuzikora hari zimwe twagiye turirimba amakorari ya ruguru tukibiriya muri interiyere arizo na oya nyabuna siho tubarizwa ubu nyine ini wacu naha kandi tuzava ino tugenda naha nyine naha ngaha tubaye ducumbitse ariko iwacu ni mu ijuru kandi
kuva ku ibarabara uca ugasubira ahantu hatari ibarabara ni ibintu bibi, ni bibi cyane. ahubwo woguma ahantu nyine hatari ibarabara wazahava ego kahavira rimwe na rimwe nanone nuko nyakweli. ni ukuvuga ngo izo ndirimbo arizo nigishije gerezo y'iwacu ibwagiriza, hari izo twagiye turirimba n'abacu bagiye hanze mu dukorari tw'abana na za minisiteri zitandukanye. hariho yitwaga Munishipazi, twakoranye n'abakozi b'Imana banzabandora, ubu bari mu bihugu byo mu bazungu, hamwe no muri Voix des Anges hari ahijya kugeza n'ubu nyine muri Cornerstone. hariho izanje mfite, hari n'izo nyine turirimba zisanzwe z'abandi cyane rwose. ego none se urashobora kuturirimbira nka tungahe nk'uturefure tukumva ducishirizemo nka tungahe dusanzwe twanje twawe n'utundi dusigaye tugufasha muri iyi minsi. oya ni ukuvuga ngo noneho indirimbo ziriko zimfasha ibyawe nyine iby'abandi nyine bikaba ibyawe iziriko zimfasha ni nyinshi, ni nyinshi kandi buri iyi ndirimbo zose aba ari nziza. hariyo nayivaho oya ni ukuvuga ngo iyi ngiyi nyiriho kugeza sindi ko menya igihe byenda, ariko izangumamo kugeza hamwe n'izindi ni nyinshi zihari, ndetse n'izacu kandi zihazimfasha zimeze neza. abantu bagwaye za gripe kuririmba mureke tuzoririmbe ubutaha tuzozana senti, noneho tuzakora ikiganiro hariho senti, nibyo byiza. none njyewe mumbwire gira ndirimbe sigaye mbihabwa muri iyi minsi, noneho nyatombotse uzoririmba undi munsi ubutaha mwazanye senti. hari ibintu biza bifasha ibindi kuri bose n'intuzi ugufasha, n'intuzi ureba ukavuga ati uyu muntu noneho niwe uzi umfasha kurusha abandi. icyo kiganiro icyo kibazo cyawe ni cyiza. jewe mu by'ukuri nkunda abaririmbyi kuko nanje ndiwe, nkunda abaririmbyi kandi benshi, kandi babikora neza, baririmba neza. hari abo nkurikirana bitwa ngo ni Joyous Celebration, abo ni abazuru, ndabakunda rwose, ndabakunda pe. umuntu nubwo byenda bimwe ibyo baririmba sino byumva byose, ariko ndabakunda. aho nogira mvuge nohera nogeza aba bacu bose muri Amerika, mu Bwongereza, ni benshi. oya barahari, ntabazi kuririmba barahari kandi aribo bari bose, barahari kandi beza. oya barahari kandi beza kandi bagitarama. Wakwirwa mu isoko nakajagari ko mu isoko zamugiye. jewe abaririmbyi nkunda mu by'ukuri, umukozi w'Imana Dayiro ndamukunda, ni umukozi w'Imana mwiza rwose pe. nkongera kandi ngakunda ni benshi, ndabakunda bose. aho nkunda abe Ngoma Jose, ndamukunda mu by'ukuri, ni umugabo w'Imana, ni umugabo muri iki gihe ari kuduheza izindi mbaraga, ari kutwigisha ibintu, ari kudutoza neza. ndamukunda pe cyane. ni umurida mwiza, ibintu byiza rwose. aho abe na Frank nje azamerera neza, ego azamerera neza,
n'abandi baririmbyi ndetse n'aba bacu baha ba Peter dukorana umurimo w'Imana ndabakunda, n'abakozi b'Imana beza bambabazi ndabakunda, n'abakozi b'Imana beza namwe mwese muri abaririmbyi yego ndamukunda gose ego ndamukunda gose izwe n'abandi. None se muri abo bose nuwuzora nk'indirimbo nyine ukumva nyine ati uyu munsi ese yakora ari yanyu kandi yitwa gute? Kubona Stone Worship Team. Ati kurayibagirwa uri kumwe n'abashingantahe bayo. Ati noneho isaha za Kona Stone nizigera ati niyo dushikiraho nuza wibambaho cyane cyane. Okay, murakoze cyane. Noneho buriya twebwe kurari yacu buri abantu bagira uburyo bubakitse ukwabo. Ni ukuvuga ngo mbere yuko turirimba indirimbo iyo twagiye muri repetition z'abandi, icambere kwanza nuko tubanza tugafata umwanya wo kuririmba indirimbo zacu. Turirimba indirimbo yacu imwe cyangwa zibiri. Okay, iya Ben na Chance, iya Larume, iya Gisubizo, iya True Promises, iya Adonai, iya hehe yo ku muntu ku giti cye. Umuntu wese yo ku muntu yambonyi yande umuntu wese usohoye indirimbo nimba njewe yamfashije cyangwa mugenzi wanje conducteur cyangwa conductrice byukuri yo yitanga akayiduheza kandi katumerera neza kuko indirimbo zose ni nziza. Ni indirimbo ikintu kivuga Imana ahubwo njewe nararebye sanga mu byukuri bino abaporto tujamo ngo runaka atazamfasha ngo bitazamfasha umutima warambwe ngo je ico kintu ngomba kurenga ubwo rwego kudafashwa n'umuntu runaka mugahaye avuga Imana cyane. Ahubwo nasanze ni wowe ufite wenda impamvu runaka ariko niba umuntu aririmba akaririmba Imana usenga agasenga Imana ubwiriza akabwiriza Imana ukora umurimo wose w'Imana, nasanze umurimo wose w'Imana ugomba kutunyura ukadufasha kubera ikintu cyose kigomba kukumerera neza muri runo rugendo cyane. Ese baba babikuye kuki kumva kubona nk'umuntu kuri afishe bakavuga ngo uriya muntu njewe ngo simukunda cyangwa ngo sinzi muhaba gute gusa babikuye nko kuki? Pastor Ntagaye yigeze kubwiriza aravuga ngo ikanisa ngo ni nk'ishuri cyane. Kurya ngo ishuri hariho primaire akaba secondaire akaba university akaba n'ibindi. Aratubwira ngo umwarimu wa secondaire aje kwigisha umwana muri primaire agomba kumusiga. Umwana agomba kutumva matière kuko bamuzane matière imuruta kandi umwarimu wa primaire abaye nkuzamuka akaja kwigisha gatandatu ka secondaire nawe nanone abana basize iyo matière ntiboyumva baramusize mbese. Aravuga ngo mwikanisa niko bimeze. Wenda we wahuye uwo muntu ushobora kuba waramurenze sinzi niko yavuze cyangwa uwo muntu iwakuruta akabwiriza ibintu zagusize utarasingira biza bigusiga utazawumva utaraba kusingira gutya. Nuko yabisobanuye ariko ibintu byose tugomba kubisingira mu izina rya Yesu. Ari ukuntu bazabesha ntago ari nko kubisingira. Ari umuntu heruka kuvuga ngo baheruka guhura ngo n'umukobwa umwe aramubwira ngo pastor ngo wari wagiye kutaje gutarama ngo none ngo twe ngo twari tugiye muje ngo mwijoro arahandi abaramubaza ngo nyine atangira kumubaza utubazo agera haramubaza ngo se bigishije he ese azabubwira gute ngo yahibagiwe ngo ntana hamwe ngo atangira kumubwira nimba yaramubwiye baravuze ngo hejuru ya Petero ati ni muri Petero ti Petero wakangahe wa mwana w'umukobwa niko kuva hano na hari kera yibagiwe ariko akabwira pastor ati twari tugiye kandi ngo yaragiye. Ibyo bibi wacu cyane mu baporo cyangwa igisirimba ibyo biba mu baporo ariko tubona nk'abandi bano bandi bayandi madini bari mu bantu bita kubyanditswe ku rwego ruteye ubwoba baza basoma ibyanditswe kandi iyo ndagira ngo bari oburije kubifata ugomba kwicara niba ari kuri korowani cyangwa ukindi gitabo ukagifata ukabroka utanagifite wahura n'umuntu ushaka kumwemeza ibyo wizera wemera ukabisobanura ubihagaze ukazutangana n'amaverse biblique bari amaverse biblique
none natwe bazobihinduriga aya madini twebwe ntidukunda kwiga kubera iki bitokunda umuzungu yaravuze ngo umunyafurika ngo nukenera kumwisha ikintu ngo uzamuhishe mu nyandiko kuko ntaza asoma kandi ntaza yandika. Ni ikihe gitabo ukunda gusoma cyane? Zaburi. Ni Zaburi. Mbese apana okay. Igitabo nyine nimba ari Bibiliya cyangwa ikindi gitabo gisanzwe ni mu bitabo ukunda gusoma ni ibi? Hari ibitabo wenda ibingibi bitabo bitandukanye Bibiliya, bitabo bisanzwe bino byo ku masomo, ibitabo by'ubwenge by'abanyabwenge banditse. Ni ikihe gitabo ukunda gusoma cyane? Ibyo Cyane gusumba ibindi. Soma muri Petero. Kuri ubu ntidukunda gusoma ariko hari ahandi wagera ugasanga mu nzu habamo biblioteke. Muza pana wangu ashe ku ma office mu nzu mu rugo ugasanga afite akabati ka biblioteke karimo ibitabo bitandukanye, bitabo byinshi cyane. Uwo nguwo rero kugira ngo muje kuganira wo ntana kamuze usoma basenga uvuga ngo wazingatiye kama chapitre nk'atanu basi umucange nko ntakaze ukamucangemo none nimara ngo barakubwira ngo barakubwira ubuhanga wumva ubuhanga ntaguze, barakubwira ubwenge wumva ubwenge ntaguze usoma. Ya nico kibazo cabaye dukunda ndetse no kwiga no kipsu ibintu bitoroshe. Iratorosha noneho yaboneye umuntu ipisi mirabizi umuntu azayirozaho yarabizi cyane umuntu azayirozaho ariko ko novuga korari yacu ntabwo ihagaze nabi, uko imeze kose by'ukuri turabikesha Nyagasani. Kandi no muri Kanani byenda bahagaze neza, no muri Agape bahagaze neza, nahehe buri abantu mu ruhande rwabo bahagaze uko bahagaze. Ego hano mu makorari muri iki gisagara cya Bujumbura Cornerstone ni iya mbere, ibyo ntitubise. iya kabiri muri Agape, iya gatatu ni kwa Deni, iya kane Philadelphia Maserafi. Nanivuze Philadelphia ko yanayibaye mwo yani Maserafi barashaje. Philadelphia ubundi bariya none bazangera bacu nawe ati Philadelphia ni korari muzazi handi ariho zibiriga ariho Philadelphia oya Philadelphia yo muri Gerizo muzazi ni Philadelphia handi ni kanisa oya bari yasimbazi sinsaba korari ba umugeni wa Yesu ni nkaye yavumye kurushigiye y'abasore. Ni nkaye makorari hano muri iki gisagara cya Bujumbura ku giti canje azamfasha. Ku giti ca? Ku giti canje. Hana ku zacu. Niko navuze. Na Jerusalem iri hasi. Nabaga ngo ni uzubeking ariko mwikorari yanyiza nemera abantu batatu. Rariso aje neza igikombe canje kirasesekaye. Beni na chance yambu cyane iyo ndirimbo yankozeho sinari nkunda kubakurikirana cyane ariko mwageze ku gikombe nama numva tahandi nzose cyawe kirasesekaye cyama gisesekara ku mugaragaro. Kiragufasha kandi niwe watumye gacha kuyireba akamfasha n'iyindi ya kiriki na Diane ariko abakozi b'Imana ni beza buriya. Reka zinge umupira nukuvuga ngo buriya nimba ari ikintu jewe kiza kimfasha nkunda couple irimo ikora umurimo w'Imana neza. Jewe ndabakunda cyane. Okay, umugore wanje arashobora kuba akora ikindi gikorwa mu ikanisa ariko ntegezwa gushaka umugore w'umukozi w'Imana mwiza ugushigikira mu mpano mu muhamagaro wawe nawe ukamushigikira mu muhamagaro wiwe. Ibyo bintu jewe Kiriki na Diane
ndabakunda kandi iyo nukuvuga ngo iyo bagiye ku kiganiro nza namenja kubareba nkareba ibyo bari kubavuga nkareba uburyo bashigikiranye none uwacu nawe ahantu ari sinzi byenda ahantu ari nimba ari hano nimba ari hehe Sudani ejo n'ejo Sudani yewe reka nyabuna ta Tanzania kereka b'umwana wa Roza Muhando Roza Muhando se umuntu yagiye Tanzania ntiyopfa kuzana wasuruhu oya yinjewe no byenda wa Roza Muhando yoba afite yampano kiya nyina ugasanga ibintu bigiye gukomera tugafatikanya buriya couple irimo gukora umurimo w'Imana buriya njewe ndayikunda cyane ni nziza ariko cyane nziza cyane nongere mbivuge cyane biza bimera neza biza bisa neza ko ndabivuga kandi ndaragira uwacu ariko namwe murabizi ko ari byiza karaza kuragira ngo hari imyaka 8 usigaranye se 8 oya ni myinshi rwose ni myinshi ntawamenya yonarenga cyangwa reka bikaba kwiyatura ayo magambo oya nyine narimvuze ngo ntawamenya twabonye bamuvuga butumwa ko yavuze ngo umuhungu wese ugira amasoso ngo witegure uruhara kandi utarashaka oya urya mugabo wa mukozi w'Imana urya muhungu azasetse kandi ngo naho ngahega imyaka 8 si myinshi ni myinshi nizo narenge kuvuga zoba cyangwa nejo cyane nava hano mukamubona nyine birabaye ibyo ntawuze umenya iyo ni gahunda y'Imana ni y'Imana sinzu nimba ari ariko ni mugisha ndagira ngo yarambuye ngo uzahura n'amahitamo yawe ryari umuntu ngo akayiruka nyine umuntu utarashaka urumva azaba kuvugisha nyine wenda umugeni kandi benshi oya uvugisha umwe no none yakwanze unyine ukavugisha undi yakwanga ukavugisha undi yakwanga ukavugisha undi yakwanga ukavugisha undi ntabwo suvugisha ntabwo uvugisha babiri batatu wenda rimwe uvugisha umwe none ejo bundi bya feri ngo nyine birarangiye ukavugisha undi ntawe wavugisha jewe sinovugisha babiri icyarimwe ucya rimwe ngo nza ngukupa afata uyu nguyu tibishoboka noneho rero iyo arambwira ati nyine ngo zahura ngo n'amahitamo yawe ngo ukiri muri ayo nyine wayi wegeranya uwo muzagira ndabona ati oya ayo si amahitamo azayuzura mwabanye iyo mwabanye n'umuntu nibwo amahitamo aba akiba amahitamo nawe ukiba uvugana n'umuntu ni ibisanzwe biriya byoshira ugafata undi bigashira kandi iryo jambo rirakomeye uvuze ibyo ndabizi ibyo uzaba tunavugishije kuva nataga kubavugisha bamwe n'abagore bafite abana abandi nabo ntibarabyara ariko bose n'abagore habuze bakeye uko ni ukuri abo bose bari amahitamo yaje se uwamushatse umvagaho bikomeye uwamushatse niwe mahitamo ye niwe Imana yaramugeneye nuba ngo hari ibintu dukora tugatekereza ko wenda ari byo byacu ariko Imana ifite ukundi dutegurira wowe ukicaro ugategura ukavuga ngo bizagenda gutya na gutya Imana nayo yayibirebe ikaguseka kavuga ati suko bizagenda ngo wagize gute tawe ufite ubunyine tawe mbeshe none uko ukendagira ati muci ari ukuntu uzotugirira none irigejo ubu irigejo cyangwa ushaka nawe uzomushitse waragize uruhare n'amaci menshi yaracaba ngo wacu arabizi n'abandi bavandimwe bangahe iyo umuntu yabonye umuntu nyine azamavuga amakuru kamuri potinga none gafu we ni gute tubwire ufuriro kiri nama ari igijano yegira ryabaye kuravuga iri ngiri natarafata ryashize iri ngiri ryo ntaryo twebwe ryacu sisi rizaba ritinze noneho ubundi njewe ndimo kumva mfite ubukwe kunda bwumva kabisa gose abanyabujumbura turi hano kandi tuzagushigikira turi hano tuzagushigikira tuzagushigikira uzoririmbana ngo ni
ni boya ko tanaye ni boya ko tanaye kera umenya amavuta wowe nda rubanza rwanje uzofata mu mikoro ni ukuvuga ngo urubanza umuntu wese utarubaka afite ubukwe afite ubukwe kandi ni ukuvuga ngo naje ndabwumva kandi buzaba n'iposho ni n'iposho ni n'iposho cyane na gatatu no kuwa mbere bwoba kandi cyane kubera usibye ko ntazi iposho ijya aryo ariko ni n'iposho kandi kundabisengera kundabyereka imana ikomeze ibyivangemo kuko nimba ari ikintu gikomeye kandi cyiza kibaho ni urugo urugo ni rwiza ngo urugo ni rwiza kandi buriya iyo ubonye uwanyu mu kubakana mugakora umurimo w'Imana neza biza bimera neza biraryoshe ejo bundi umukozi w'Imana Revera Kado yaratubwiye ngo twebwe abasiribateri ngo ntabwo twokumva uburyohe bw'umwana kubera ko tutaramugira ariko ng'umwana azaryoha mu gitondo akaryoha saa sita akaryoha 18 akaryoha ibyo ngibyo kubibwira uyu mugabo mu mahirwe ndiyobyumva ndabyumva abana kuragira ngo abantu mutazahura nabo agasomagura ariko njewe naje ngira imbabazi ni ukuri nkunda abana kandi ni beza abana nyine bazamera neza kabisa oya ni vuba cyane ni vuba kabisa ubukwe tuzabukora ta myaka myinshi igihari ego kabisa ego kabisa ibyo ngibyo byo abantu bakomeze babyumve rero ko turaja kugana ku musozo dushimira abakunzi ba Mbanguka TV show rero mugira ico mwubwira abakunzi ba Mbanguka TV show bahora badukurikirana buri munsi ico twobwira abakunzi ba Mbanguka TV show no gukora subscribe share je wanje nkunda kubabwira ngo wo bimerera neza kuko hari abantu banandikiye barangwa ati jewe ndagukorera share cyane mfite abantu mu mamari muri Amerika sinibuka state yabwiye ati ndaza gukorera share mbeza abantu ariko hari abandi bitaza bimerera neza ariko ngo umuntu uba mu mbuga hari umuntu uba mu mbuga nyine zishinzwe amarinki hari imbuga za famiye utoshiramo linki kandi nimba ari ikintu kiza kibangamo uzana linki bene iyi ngiyi ushize mu rubuga rwa famiye bari muri contribution yo gutabara watabarutse dufite ubukwe ko turatanga ifaranga ko turavuga ku bintu bya famiye naho kubisemo linki bene ariko hari imbuga nyine z'ama linki hari izo ndimo nka 40 none nk'itanu zobashira uwo bitabangamiye azakore share undi akore comment ariko cyane subscribe kandi nayo ntizigora jewe iwaje maze kugwiza abantu nk'igihumbi na magana ngahe ni subscribe nza nkora nubwo nobona channel none arona ikore ifite babiri bari bayishize nimba ari bizakora bo zabaye ku ndirimbo yande y'umuhanzi y'abantu bazwi none ndawati abo bacu bashizwe kuri abo ko biri kose baraziranye yindi kandi nimba ari Desire ndi simba nibuka mbayeza nabaye ndango wa gatatu no subscribe share comment ego ndetse no komeza kubakurikirana no kubakunda ubu ngubu rwango rw'abantu rwabaye gwisha ariko n'urukundo akamamwa ariko nanone kandi n'urukundo nago wabaye gwisha hari umuvyeyi umwe wakazitubwira kera nka 2014 na 5 akatubwira ngo bana banje umuntu utazakundwa na bose
kandi ngo atazangwa na bose. Iryo jambo ryaranubatse, Ego. ryaramfashije habe nubwo nohura na challenges zingana gute, ibicantege byinshi ngahura n'abantu bakambwira ngo ndakwanga mu by'ukuri sino kwa macika intege ngo nuko runaka yambwe ngo Ego. kubera ko kugukunda yotanga byinshi kuruta kwanga. Kandi icyo mbikundira nuko kwanga ataza kubwira ngo ndakwanga, ariko kugukunda aza kubwira ngo yambu cyane ndagukunda afite yaje. Nuko abakunze ba Mbanguka TV show mugira umugisha kandi umwami akomeza abarinde. Bano barabakunda, natwe turabakunda, n'abandi barabakunda. Mugira umugisha kandi Imana ikomeze barinde, mwese muba amahoro. Nayo makuru. Murakoze cyane. Turashimira abantu bose abazokurikirana iki kiganiro. Imana ibaheze umugisha Cyane. ni ukuvuga ngo uwacu yabivuze, ntabwo dusubira mu magambo. By'ukuri buriya gufashanya ni byiza, kandi nta muntu ubaho wigize, umuntu agizwe na rubanda n'abandi bantu benshi. Ni ukuvuga ngo nufasha mugenzi wawe, ejo nawe uzafashwa. Ubwo rero umuntu utarakora subscribe agenda asimbire abikore, kandi amushigikire, nawe bazagushigikira, kandi nawe uzushigikirwa. Imana ibaheze umugisha, Imana ibagirire neza. Kandi twavuze byinshi, ari byinshi nawe wokuramo. Ego, ari byinshi nawe wotanga, na comment yawe ibikenewe. Ego, ubwo rero Imana ibaheze umugisha, Imana ibagire neza. Nawe ubutano none tuzoza twazanye piano, izabe iri hano, dukora ikiganiro turimo turirimba, turimo tuvuga n'ijambo ry'Imana, nabyo biba bikenewe. Umuvuga butumwa arahari, umuririmbyi arahari, nabi nimba hari nabi wa moto, nuko bazogenda baduheza ibintu byose. Ubwo rero Imana ibaheze umugisha, turabakunda, we love you. Turamukije abantu bose abazagikurikirana, watu kutoka Tanzania, watu kutoka Kenya, watu kutoka Amerika, Namibia. Ni benshi no bavuga nkaba simba mare. Imana ibagirire neza. Turabagumbiriye. Murakoze cyane, dushimiye abatumirwa bacu. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ni karibu kandi hano kuri Mbanguka TV show. Dore turabana kandi tubanye neza. Haro tubanye nabi muri mwezi. Ni karibu cyane bakunzi ba Mbanguka TV show, turabashimiye cyane cyane. Imana ibahe umugisha. Abantu noneho uwo hanze siyambona amapere yo hanze kubera hano kuri Mbanguka TV show. Abantu twabanye kera mu kambi, bamwe bagiye nyine mbere bakama bantelefona ngo bambonye. Mukomeze mudukurikirane, naho ubutaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha.